Gata tota po ya tu ile tua. Alme tok sa ili ai le usoifua ye woti le oi nei oia au totu oia afayele atina ele il fane malu fua ina to oe atina afayele le ile ai mata la fuo le na te leo ina. Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the guard keeps watch in vain. Tanto que pense fia. Pense todo se lá que tu
ato wifo matalo. Le li ia le tua no mātou tama. Le tua o le alofa muki vale, ma le alofa tu no malava. O le tua na o fio mai le amatanga. Yo lava i le ngataanga. La o fio le tua o ananafi. O le so tai ao mai e lua e o lava i le whaamavau. Ko sila loko mai le tua. A kuna no lo nuku malau e kane sia i lana tapo inga whaitele. Le ngata o le neia safa i longa ina. O le soi fua mre ona o le kane sia ke Luciano Yesu ke riso. Le aso le whainonga ina o lo toi tu manu malona le oti ma le tunga mau. A le aso fo i whata stasi ai lau e kalesia. Se io matou i le tapo inga. Ma matou o atu i o luma. Ma tau o oe o lo matou o tua. Oe o lo matou tama lofa ma le lofa umarava. Faalia ya Yesu Kristo lo walo pele. Aftai mo le lima sultau sango le nege kalesia. Ie alofa tama. Pafo loa la tu fe au. Taita ina le kalesia. Anga le leilo wa lofa. Ie manuia la tu. Tau mo whainga uma. Fai ai unga le lei. Ai unga si ngalo ai lo wa lofa. Ai leo li te apolo malonu tau fa au so mani. Mia le nei kalesia se yo o yamato pandoviti. Na wenga mainga ese o le ulotu. Ia iai lo ulofa marau taitaina. Pe amato whanongolongo le whanau te leina o le tala le lei. Mai se pesenga ma vi inga mainga ese. Alu mo le mana lo ulofa. La unga oe ala yamato whanau iso se mea lato te mawhai. Ai fia o lo lato tala ina tala le a fala mo longo fo i se la uma se tanai o nga pa ia le nga o li to tu a to va no mo pe o ma to talo le tasi mo le telo mo na o lilo i ma to tanga ta to ta tu ina tu le tu fa ia i lo fina nga e o lava i o ma to go Wafa pa iyo Yesu Kristo lo mato li, mal mato fa ora, wole matalo tu ai. Amen. Tato pese lima frutasi, tato di pese.
por kalame o le totu o le vaenga mateio o mota e isi vaenga o aso le sulparei le sauninga le surei Yung pingalila pasanga ni Yay Matay. And Rafa Paol in it out. Mateo, it's all yours. Mateo! Vaya, Tatawa! Tatawa! Oi! Tatawa, Tatuya Su! E mua lava no whatalofa le paia mo le mamalu tatu e kalisili ni taeu. Le sua le sunga whawhengainga mai wharitua. Awa o skolasipi maola atu wharitua. Awa o fisoani maola atu wharitua. Whapea den whate a kono maola atu wharitua. Whapea te a kono tina. Aiare mamalu se ese wa fia mai le nei asu. Talofa lava. Ola tau whai atu le vaenga malu sa māteo maola atu whatingono. Yala ile asu o le tautu. E le tau whailo atu le nei talo. Ua maala malama sile fia uma ilo o tau mamalu. Yala ile tautu man malo mai Yesu le tunga mau. Usi mailo sile malo mai mo.
sorry. Sini mo. Mangyari na rin nga. Lo kaya ko kafaw. Mana itu? Mau pahamin ya? Ambil dulu nggak soy. Kau nggak faham di mana? O le toe soifo mai o Yesu. O le lua iaso le vai sa pati tae au au ko uriuli lava. Ua aluane ai Maria le makatale tunga mau. O vai atu le maa. Ua ave se inga tunga mau. O no mo e lea o ia. Ua alu ia Simona Peteru ma le tasi o so o elofsa alofaina Yesu. U fai atu ai ia laua. Ulato ave se ina le alii i le tunga mau. Mātou te lei loa fo i le mea o lātou tui nai o ia. Usi mai mo. Se ole asi Yesu. Ma esi ko ala ame. Nayala na manomi. Nayala solo mere na. Se walu ai Yesu. Oi! E pia ele tangata o ese ina le maatua mau a Yesu. Pesao e ala wa ai. E sa o ha. Bitaru! Ele tangata o ese ina le maatua mau a Yesu. Ea lau tata.
Ele tātou le seina le mātua mau Yesu. O ai ma whai ona na awe seina le maa ua uma na wha bibi le maa i tunga mau. O te leiloa. Ia se tātou wai ma ai e mo. Ton, e sa o ali. Ai mo na awe seina le maa. Ai po ia Yesu i to tonu. Tajat, se yo ua me ma ai. Ya. Oi! Tano fai! Wale ai se Yesu! Wata e la ro ia ro au ia ilo na tino. Male ia na cholo cholo na fusi ilo na u. Tano fai! Aria, ma ia! Ko au leilo! Fea o ia Yesu. Fulai, siya ele exam. Why did say? Se o te no no pe ele tino Yesu. Ai a fai te lo. Pema fai ele tau metia. Mari ai. Leo aoi. Chat. Awe sang mai atia. Awak ciri yang buat hidup sama. Ayah yan. Apa yang musuh? Boleh aku buat hidup sama. Boleh jom sama. Boleh wajua. Boleh wajua. Tutu Yesu. Tutu Yesu. Taru. Oh, Sa fui lá ya. Tutu Yesu. mo ilang ta. Lela. Kami siya na tu Yesu. Tu yo na ba, tu yo na lima. Te pale yo na, male tao yo mai. So if it's a line my ya. Mo ilang ta. Lela ba. Oh, isto lo fai. Fai ka sa tu Yesu. Ele se se ta wa tu Yesu. If it's a line my for Yesu. Oh. Hey! What is right for my Yesu?
died for your sins, and I died for everyone's sins. Jesus. Jesus. Do you love everyone? Usialo fati sama sa umalala. Jesus, do you love me? Usialo fati at si oi. At sa may tiyan. Jesus, do you love me? Usialo fati at si oi. As we celebrate Easter, we are reminded of the powerful message of hope and renewal that comes with the resurrection of Jesus Christ. In times of darkness, uncertainty, despair, the Easter story offers us a beacon of light, guiding us out of the shadows and into a new dawn. Out of the darkness. It teaches us that even in our darkest moments, there is hope. It reminds us that Jesus emerged from the tomb. We too can emerge from the struggles or challenges we face, renewed and transformed. Aveale ne asole tuetu o lo tanto faola, e whaamanatu ia o e mau, e tunga mau wa wanoa. O le whainonga o le Yesu manumalo, o le Yesu pule awao, I le oti mai tunga mau, o le pungisa ma le mala malama. Let us remember that no matter how hopeless a situation may seem, there is always a possibility of resurrections, of new beginnings. Let us embrace the light that shines forth from the resurrection of Christ and allow it to illuminate in our lives. As we gather with loved ones, exchange greetings of He is risen indeed, and partake in the joyous festivities of Easter, let us also take a moment to reflect on what the resurrection means for each of us personally. Let us allow it to inspire us to live lives of faith, hope, and love. May this Easter be a time of renewal and transformation for Matayo, Mariko, o le tato e kalesia, o ainga, o mai masani, as we journey from darkness into the glorious light of Christ's resurrection. Usina sila male mai moa, o whairangalia nei, ale vaianga Matayo, a wale soitu manu malo, o lo tato li I whaola o Keriso. Sauni! Tata mai, pese ma più, alla
Yeah, God is good. All the time. Later tua. Taimi oma. Lea ratu na mātou whaamalia muni muni. God is good. Saui! sounding at toy ono pa na mai se na uma mo ni sa le uno la mlenga fa stai ma lo wi no le tum fainga ta to mai nga ma te yo o kele la wi ni tongi le suat ni ta to ma fa i au ya ono fai vale o le after mai ai ai la matau nga no le so really tau fa matala mainga o maftianga o tatori pa pe fo la le le sa o le sa o tu o tu ho le o mai ma fo mo fa tu spaia le fo nga venga ma se tatu kalisia Fawai upu iana, foi tawina ni tuspaia. Ioane roa sulu al foi upu ono. No atu leo si mono petenu sa muli atu ia ia. O atu o ia i tono o tungo mau.
Wai atu ie tanu mai. Watu. And Simon Peter came following him and went into the tomb. He saw the linen wrappings lying there. Sa'o tau tilo ya o mua. Marana mea lena whai i tunga mau Yesu. Ai whawhitai o mua. Whawhitai wai. Sana aunga le stoi ina le kalisia. Ai mai se teimi o le toi tū. Mai e tū fisiri ai le kalisia malana whaafonga anga. E moni ea o toi tū Yesu. O fisiri ia le lalangi le whatuatua. O lo lato o sasaina ai tātou. Ai masile tātou whatuatua tali tonu li me tele na whaia e le tua. E moni toi tū Yesu. Pe mai le tali e le toi ina. Te tusi ato le ena tātou whaitau ina. Pe mai le toi ina. I ko toi tū Yesu. Mo mua wāwa noi tunga mau. Tau te sila mai. O lela oto. Tau le mea tāua. Mua le whi awa atoa lea. Peo na whamatalaina e mātai o. A le nganga fo leo le kalisia. E tu sa pele ini la unga e whaia. A i whaita o pea, whaita o pea le kalisia. Le mori mau le tuspa ia. Le aso maliu, le aso toitu. Mea le tutupu. O mea moni nā le kalisia. Me nai whaavai ai ni tātou whatutua. Whaavai ai ni tātou talitununga. O a mea moni. I mua na furia sea le maa nguto le tunga mau. Lua le eise Yesu na i tonu le tunga mau. La le isi mea. O le ia na tānu ma iai. Ma le solo. Ia solo ma le solo sa ilona au. Ngau le lei ta atitia. Iona tūlanga e tau na tati ai. Ta mo le amanoa i tau sanga i lua pes purvana. Ma oi maloto lua Israelu. Leisi le mata inga. Mata ngofia sa mai ai. Ole taimina mao ai le tunga mau Yesu. E winga leo ta ua au boa mele. Awai pa wa leo le tusi ai meia. Tusi yane. E ese mai mbori maua. Matayo Mareko Maluka. Pawane ole tusi yane. Rota wai meia. Na tamo mo e mai Peteru Maleso. Ona o mai lea. Sau leisi so. Na ana tu mababa ai tonu. Ma tu wai le mutu le tunga mau. Peta ai Peteru. Mo e mai a o iena muli mai ko te le babe te le so. Ile sa wa ta fia. Le mena sa wa ta I fati no ngale na fai nei. Sa wa an sa tonu le tunga mau. Ma moli mau inai. O iena tanu ma iai. Wa ngau le lei ma tu turban. Ma solo sa ilo nao. Wa ngau le lei ma tu le mesa iai lo nao. Na mama mata le tunga mau. E leo solo lea e leo ia a o lai ai le tunga mau. Ono le tunga mau o Yesu o whai mataanga. E whamanatu mai tangata e moni o toi tu Yesu o mea ia no fufi ai no le tino. A
ngau le nei tu ese. A ela tu nei tu ngamau la ia le ia sa solo fa o le ia ta pusi ai now. Ma ia lino na tanu ma ia. O ngau le lei ma tu I vai o le sa ta oto ai Yesu. I u to tu Yesu. Wa fiwa o ia le langi. Awa tu una mo tanto te mori ma wina ai masanga tanai. E moni o tu Yesu. Mo. Ya. Ole afa umalau. Mo. Aisha lama walayu ta ua yo ma e. Ta ua yo ane. Le sawa Peteru. Mo sa wa tonu tu ma. Le no ole tua. O Peteru. Tasi le soifua. Te momo wa isa ia le maftanga ma Yesu. Tasi le soifua. Alu luma soromuli tua. Alu luma soromuli tua. Masalu le mele ni ta uai. Paulelu tu stala. O mesa se tu ai nga o langa na ola ai pe ia. Ia Peteru a whawhenga ai maleri. Ili tue whaatani. When we face problems in our lives, the only way to help us is to go right in and face that problem. O le mea nana o ia Peteru. Ele I sau tu I whafo. Ai na sau loa so whai le tunga mau. Se ion tua mau tinoa le pōngi sā ma le mata ngā le tunga mau. A o whea Yesu. O le darkness leo lena tautala I ele tusi lena whaitau le te I. O le autu leo mawhawhaunga o le nei aso. Mai le pōmisa, out of darkness. Mea ia na whapōmisa ina ai Peteru. I lo la vama Yesu. Manatu Peteru. O te leto whatari. This is the time. This is the time now to hit. Right on the head of the nail. Ina ia o mauti noa. Ia o aru ese mai pōmisa sa o wola ai. Ai o mauti noa o to tūro wari. Le Kalesia, right now, e yo pong sasa o kinga inai. Talo no pensione, te sanga lua fe sul mareiva. A lua fe lua sfuru. Wa ul tangata e ma lo silo o langa I koleni. Fai tau a isi, wa ole si fai awe le te lero tino. Mai ale amtanga. A wao te fia o te aru le fale. Si ai ua mea. Fia o te koleni o te sabali so uma. Amatanga lua afe sfulmare, lua afe lua sfulu. Te ilo to lua o vilima ia, yo satu ta vale a mai au. O tau le mwhaino manama. These are the starting of the darkest time of my life. O te whaftai le tua, I'm standing here in front of you. I have a tua au whalmai le fiafilea. O poloka uma, atu se tolu lo fatu, e te tau na whailo tautonga. Na whailo tautonga. Uma lo tautonga lo fatu. Le whaai ungo lua afe lua sfuru. I tell you mai. O maua oil kanesa. So I had the cancer. My side of this side of my neck. Alu mai le lua afe lua sfuru maltasi. Ma le lua sfuru ma le lua. Whaai ungo lua afe ma le lua sfuru ma le lua. I tell you mai whaoi fo mai. Wa ia ileska nesa ilesi tuo lo fa I tulo bayani. Ona toi tau ma fai fo lea. E umar ka nesa ilo I tu. A toi fai mai fo.
Ua iai le kanesa e lo sila palapa. Ma tau ma fai fōi. Pa ia o le kalesia. Those were the darkest time of my life. Did Jesus Christ rise from the dead? My commitment is yes, he rose from the dead. He wasn't in the tomb. He came out. Jesus was risen. Why? Because I saw it with my eyes. 1 heart operation, 2 or 3 cancers in my life in the last 3 years. Even now, lua maun tupua, silima le lua tausanga. O te le aise me ayoro o tu tau mawhai. I'm fed through the pig in my stomach. I'm not eating any food. For the last 2 weeks, I cry every night. I shed my tears and asked God, God, I want to eat. I want to live like a normal person. I know what I am matai le mamalo le lito tu. Le pa ia le kalesia. This is why John the writer of this portion of scripture, nana tu siai, e leifa tali peteru. Awa ia sofai loa le po misa sa ola ai. E te tau na ola i le mana malama o le li. Lona lua. Ia solo sa pusi ai no na au. E le tufa. E le tufa e peru po tufa i utaia fo. E ta ua o solo. Solo ngau le lei tu. Tato masani ai. I want to set up our table for dinner. E ia mal solo tu iai. Al ta ua o solo. Ngau le lei tu I te whatafa le me tali ai sua. A mai teine te pena I tua ia. Le tufa I utaia. Ai o mai o lai le lei solo lai ngau le lei matu I. Le lei whao ngaina. O le winga solo lai ngau le lei whao ngaina. That handkerchief has to be used. E te tau ana whao ngā le ia solo lea. A ia solo lea mau atu na ua toi tu Yesu o lo tati ai e le whao ngaina. Na e tati ai o mai le aso nei. Mwai. O le winga I tu wha iutaia. Tati au tangata na tau mawha I lale alu atu. E toi foi mai. Jesus will come back. Tati ai solo le iro na toi tu manu malo le tunga mau. Aisea. Wa fio ai o ia I le langi. Ai toi fio mai le rio Keriso. He has to come back. Ia le kalesia. Dato mi ai temi faitano so I fua maleola. People who are studies, leo mao le nesunga ya wa ma. Ya oma me malua. It's not easy. Bringing your families here. I was in the board of Marua for many years. They learn the later history. Scolsi per le kalesia mai nei o tango. I know I was there. I made the decision. Le fai o fie. Fai o tau singo ainga. Fai o tau singo whanau. But they have to study. Therefore, guys, keep up the good work. Whanau o tatu o kalesia. Time's not. We're living in a chaotic world. I found the tiny tua. Leo tautino le nei tai au peo na pese mataio. He's risen. Forever. Forever. In your life and in my life. I look at the eyes of death. Imas full lima, imas full ono kilo lo mafa. Sawa menunga, fitus full mafa. Shau to my tino, man minumi o folinga. Fai mai for my lucky. If you go down to 72, you will die. I didn't die.
I'm here. Why? Because I look in the face of Jesus. Take me home, Tinga. But the worst thing ever, te tei o le tali o Tinga. Ai usu atu lo to lua malo wa fine this time out. Te tā ngisi atu. Don't know for my father, Mum. What's going on? But I say, tawa tu pelo wa fine. Dad, I've just been told now by the doctors who look after me, I've got tumor on my brain. Dunedin, hit after hit after hit after hit. Renee tau ka muta o ka nesa. Tau ka muta lo fatu. I tell you so wa fine. Tumor on the brain. It has to be operated straight away. Wo ba ai le lo for the two Dunedin. Lo sunga fa penga. I've seen it with my own eyes. God has given me another lease of life. So has you. Not because I'm a Koinga Maloro. No. Because I have the same faith as your faith. As the little ones who dance in front of me. I shed my tears when I see my grandson dancing in here. I know that's Jesus. Wa fio mai no tanto oli. Tau tino ia tanto, pisili de kalesia, e moni to tu Yesu. Fa mai to ina. Read the story of the resurrection. Tus paia. I don't have to launga. It's there all in all. Ta tanto via mo le lofo le tua mo tanto. Ta foi mai last week no alu le fono. Ole auto ina I Samoa. Ta walu mtau manatu sio to lua. But I was strong. I said, Mom, I want to go. To out for you. I woti ai. But I will never die. He knows when I will die. And then I'll go quietly. But right now, I have to tell you, yes, he is risen. I saw it with my eyes. How many of you to feel that you will to Malikanes, your mouth for tear to China? Please, I pray for you. I will pray for you. Any sick person here. Le Canesi Dunedin. La foi fasa amor ko Canesi. Dunedin. Sorry. Dunedin, la mo fasa amor fa pele. Le Canesi Dunedin. I tell you this. I will pray for each and every one of you. Some of you have cancer. Some of you have tumors. Some of you, our children have special needs. Let's work together. And where do we start from? Datu am demata, mali isol solo sa. Na eyelo now. Ma iya na tanu ma iyay. Ngau le leitu ese. Awu toi tu tatu o Yesu Kristo. Mali tatu wo. Let's tell everyone, tell people in your work that Jesus is risen. Tell your friends. Tell your friends. Why? Because he's coming. I wish I would be still alive when Jesus comes back. I know Jesus lives. Manu maloro tato wali. O ia lava o toi tu mai. Hallelujah. Osana. Ia o leu fa pupu atu la unga sifa o mai sistemi ta do sa. Ano pa mai le tua. Ia manuia tato e kalesia. Tato pese. Tato pese to su papea. Tato pese to su mapa.
fitai. Tātou talo. Ia la le si upolo nu. Le lito tu. We can feel it. Lo e feel le me nei lo wanganga to tu. Wa e whamanuia ina aile nei e kālesia a mata mai lava i lo mātou whaiwhi au mo le whalitua. Nā inga lotu. Wa mātou whanau au tawina e maise. Whanau o le kālesia. Maise whoi whanau o le atunu. Wa mātou poto mai. Te o mātou pāti patia. Le aise eisi ngangana. Tasi le ngangana le au lotu le nei la vaso. O toi tu manu malo ke riso. Haftai le li ie. Le ngata ina wai papai mai soifua. Le soifua lilo la ua kālesia. Awa e fasino mfatonu I mātou. Ia mātou whaia le nei mea mawhamantunga ia te oe. Nganga sa e. Fio mai e lau e kālesia. A pea le aso Pentikoso. Ne ia malo losi mamanuia le nei a inga lotu. Ia iai louta mau a inga. Fale nganga. Mātou te poto ai o luma. Ia nganga fia ma le nganga whaafitai. A langala ia le whātua. E leo I nei oia. He's not here. Wa toi tu oia. He has risen. Manu malo e whaavavau do mātou oli. Tātou ma oe le nei sauninga o le whamantunga. Mātou whaia I le ava ma le mingao. Pa ma ngalo o tangata. Pa I mai nganga sa e. Na mātou malo losi lava lea. No lo swafa le rito tu o mātou kitaro I nei. Amene. O uso peleo no le li. Whalatalata mai ele lao ai pa ia mwhaafonga mai ia whionga ro whalatatu o li o Yesu Kirisu. Wau nei o le areto le ola. O le sau ia ta ue le la ina la vaia. O le whatua tua fo ia tau. I le toi fia inu la vaia. O ia fo ia sau ia tau. O te le turia lava I fafo. A muia e fia ai ma fia ino I la mi o tonu. A wai ma ona I la tau. O le lava pōna whalata I nai le li o Yesu Kiriso. A lato o iai le awhiawhi o pito runga. O ia lava na titia le areto I o lato luma ma ua whetalai. Le areto le ne u tofi. Mo sui o utou. Tango ia I nā ai. I o utou whaia le nei mea ma whamantunga ia teo. Uma no lato ai. O ia si tia le ipo le whangainga. Feta lai no tātou li, o le ipo le nei o le whangainga whau le lo toto, o whamaringina mo le whaolaina o le lalolangi ang sala. Tinui au tau iai. Iau tau whaia le nei mea mwhamantunga ia tau, se iau tau e whio mai.